বাইদেউসকলে ভাল ভাল পাঞ্চি বনাব পাৰিবনে? কিন্তু বহুত দীঘল হয় অলপ, সেইকাৰণে মই কৈছো অলপ দীঘল। क'क्राझारनि लुंसुं हाग्रा ओनसोलाव प्रमद बर'नि बिसायख'थि फोसावदिंमोन। एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि थाखाय थाथ'नाय गैयै बिसायख'थि फोसावदिंदों प्रमद बर'आ। फैगौ 7 मेआव खुंजानो गोनां 3थि खोलोब लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाबनि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनो थाखाय दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आदिबासि मैखोम लुंसुं ओनसोलाव खुंनाय बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लायो। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ लुंसुं ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरखौ फैगौ 7 मेआव खुंजानो गोनां बिसायख'थियाव जयन्त बसुमतारीनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो खावलायो। लोगोसे बिथाङा लुंसुं ओनसोलनि थागिबि आदिबासि आरो उराव हारिनि सुबुंफोरनो हानि पट्टा होनो, लोंग्रा दै जगायनानै होनो, लामा दालां आरो सोलोंथाइनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि खोथा होयो। সমস্যা জৰ্জৰিত অশান্ত অঞ্চল আছিলে আৰু আগৰ চৰকাৰৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে কোনো ইচ্ছা নাছিলে। এই কাৰণে এই সমস্যা হৈ আছিলে। আজি অকল লুংচুঙে নহয়, আমাৰ ৰিমোটৰ পৰা ৰিমোট এৰিয়াবিলাকত শান্তি হ'ল, নিৰাপত্তা পালে, ভাল এটা পৰিৱেশ আহি গ'ল আৰু ইয়াৰ কাৰণে আজি সকলো ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে। তেখেতসকলে বিচাৰিছে তেখেতসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰক আৰু তেখেতসকলে বিশ্বাসত লৈছে যে অকল UPPL বিজেপি চৰকাৰে তেখেতসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব। গতিকে আমিও তেখেতসকলক বিশ্বাস দিছোঁ, কাৰণ এই সকল সব ভাৰতীয় মানুহ, ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে যিখিনি মৌলিক অধিকাৰ পাব লাগে, তেখেতসকলে ভূমিৰ অধিকাৰ পাব লাগে, সাংবিধানিক অধিকাৰ পাব লাগে, ইয়াৰ পৰা বহুত বঞ্চিত কৰি ৰখাটো ঠিক নহয়। সেইকাৰণে অনাগত দিনত এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিম আৰু এনেকা ভাল পৰিৱেশ সদায় থাকক, মই সেইটোকে বিচাৰিছোঁ। লুংচুং অঞ্চলৰ আমাৰ সান্থালী আৰু উৰাও যিখিনি লোক আছে সেইসকলে খুব পজিটিভ হয়, মই তেখেতসকলৰ কথা পাতি আছোঁ। সেইকাৰণে আজি এই সভাত আহি খুব ভাল লাগিছে। এতিয়া সব মানে কেম্পিঙৰ যিটো পৰিৱেশ সেইটো বহুত বদলি গৈছে। সকলো জাতি জনগোষ্ঠী এতিয়া UPPLৰ কেণ্ডিডেট জয়ন্ত বসুমতাৰীক ভোট দিবলৈ মানসিকভাৱে সবে প্ৰস্তুতি হৈছে। CMA কৈছে 2024ত 400 পাৰ, 2029ত 500 পাৰ। মিত্ৰ দল হিচাপে কি ক'ব? চাওক, আজি ভাৰতত যিমানখিনি কাম প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৰিলে এইটো কোনো তুলনা নহয়। স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এজন এনেকা প্ৰধানমন্ত্ৰী পাইছোঁ যিজনে নেকি অকল মানে কামৰ কথা চিন্তা কৰে, জনসাধাৰণৰ সেৱাৰ কথা চিন্তা কৰে আৰু দেশখন বিকশিত দেশ গঢ়াৰ কাৰণে চিন্তা কৰে। সেইকাৰণে এতিয়া এই সময়ত কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ তৃতীয়বাৰ তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব ল'বলৈ গৈ আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীজনো আমাৰ অসমৰ সৰ্বকালৰ অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আজি সকলো একচেপ্ট কৰিছে। গতিকে ইয়াত আৰু বেলেগ পৰিৱেশ নাই, যিমানখিনি সিট আছে সব সিট জিতাৰ কাৰণে পৰিৱেশ হৈছে। गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। 2024 इं मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसननोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन। सिगांसिन मुं थिसननाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्री एडमिशन मोननो हागोन। गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन। 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन।
आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाय लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो। मबाइल नम्बर 6000349997 7638008149 6003494371